laughter. It is you that holds us together when everything else fails us. It is you that holds us together. I will trust in you and know that you are with me forever. I'll confide. Praise the Lord that we have made it to day 9, day 8 of our fasting, but the 9th day of the year, amen. Praise God that we have made it this far. In Psalms 34 verse 1 it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen. We know that we go through so many things in life, but may we always remember that we have hope in Jesus, that our joy is in Jesus, amen, and our strength comes from Him. May we never lose our praise through anything that we go through, because God is a great God, amen. Do you believe that God is a great God? Praise the Lord. We're going to sing this song, and then just let this song minister to your hearts this morning. Just forget about whatever happened this week and even this morning when you came into church, and let's just focus on Jesus. We've been learning about the different natures of Jesus, and thank God that He is supreme. Thank God that He is awesome. Thank God that He is beautiful. Thank God that He came in human form, but He is divine. Amen. Thank God that He is preeminent. And today I know we're going to talk about how incomparable Jesus is. Amen. And so if you believe in that name, go ahead and sing along with us this morning. In Jesus' name. Some good friends along the line.
are wonderful and you are magnificent, God. We come to you this morning to worship you and you alone, God. May you inhabit the praises of your people this morning as we declare your faithfulness, as we declare your goodness, Lord God. Father, may you bless the service, Lord God, from the beginning to the end. Lord, we magnify and glorify your name this
continue to worship God this morning. Let us continue to lift His name, the name that is above all names, that every knee shall bow, every tongue shall confess that He is Lord. Come on, church, let's continue to worship. Fill this place with praise. Glory unto God. Hallelujah, hallelujah. We adore Yeshua. We bless your name, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you for your presence this morning. We glorify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We adore it. Hallelujah, hallelujah. Tuma yate olevi ingale tuma. Neima sumo lava le fa'ava. E fa'ava lava. Amen and amen. La tato la no mai lalo. Ni tayao. I want to see a lot of time on the ni tayao. God is in this place, amen. His presence is here with us today. But I mean, Leo tato tausanga. Momo yoane lima fa pesuma fa le skulma lima lo fa pe mai ai. Ole nei fo ile fa ma lo si tato maua iona luma. Te a fai tato te ole atu wai se me e tusa malona fina ngalo. E fa afufonga mai o ia ya te onti ya te tato. A fai fo iwa tato i loa e fa afufonga mai o ia. Ya te tato e se mea tato te fa atonga atu wai. Wa tato i loa e maua i tato mea tato te fa atonga atu wai ya te ia. Amen. 1 John chapter 5 verses 14 to 15 it says, this is the confidence, amen, this is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us, amen. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked of Him. Church family, this morning we are able to go boldly before His throne room this morning with our prayers and our needs, not because of anything that we have done, amen. I honor ole taulanga sa faya Yesu Keriso, because of what Jesus Christ has done for you and for me. He died
and he rose again on the third day. And this is the confidence that we have to boldly ask him and present our needs before him. So today as we pray, don't feel ashamed or afraid as we pray together as a church. Amen. Le tato ainga kale sia nei taiao. Mo whai ona tātou whaelo atua tātou mana o ngai ona luma. Ona o le ngā luenga mai e ana whaia Iesu ke riso I lunga le sātau. Amen. Ai whai mai o le ki lea. Ia tātou wole atu matatalo e tusa malona fina ngalo. Amen. This is the key. When he hears our prayers, we have to pray in his will. Amen. It's not about what we want. It's not about what we think is best, but it's telling God and praying, Lord, may your will be done in our lives. Amen. Ia whaia lava lo fina ngalo nei taiao. And as we get ready to pray, ia tato mana tuale, mana o mai whaapitoa tato e kālesia. Wa tato I lole, mai aso nei e sawaile I singia further away. And you know, as we look at those pictures, we're already thanking God in advance. Come on, church. We're thanking God in advance because he is a miracle working God. Amen. O we only atua whai ngā venga. I le nei la tai au ia tato te talo. Ia mo te ngata le la sau I le astofe. Ia iai le anga le lei, a le atua I lunga I ate ia ina ia whai wā venga le atua I ala le ana li boti ma me umai whaia. Amen. So le nei la tai au. Ia o la wala au watu I le sua le awa o ia na asona. Ia o ia le o le a whai masui. O tātou mana o ngai luma o le atua nei tai au. Ai le whaape e te talo la o ia a e te talo whaatasi u manawa I tātou. But church, when we pray, we need to have faith. Amen. Because we cannot go before the Lord without any faith. We need to be filled with faith as we pray. So let's bow our heads and let's get ready to pray and go before the Lord this morning. Wana whai mai na wa whioga pa ia ta maa. Amu ia e wharonga rongo mana tau tausi na wa whioga pa ia. Awana tau te ora ma ia e ne mea. Mai whoi le upo le whai saramo le tua amu ia e tausi au tu la whonu. O e sa ili ia te oe mo la tau roto a tau toa. La tau te le whaia se nele ama. Ai nā tau te sawa wali o wana. O nā tau ia le tua, o lo nā tau tausi le tua ma ana iau tu la whono. A wai pe ona e ao inga I mātou lau tataro le tua. Ia whaia lofi ngā ngalo ma ia le tua I le nei na rangi mo mātou o lana. E pe ona whaia I le rangi ta mā. I le mare nei tai ao le tua o le nganga whawhetai. O le nganga le vi inga o le whamanu, le tua e whawhoi nātu I a te oi. Le mātou sāparinga le tua o mātou o mai le aso palo le nei masina. Ma le nei tau sanga ma le aso le tua pe o le mātou tuki nātu I a te oi. Le mātou anga poni le tua onu le whamoi moe ma le wharinga na e tuina le tua I te tono lau auna ma le nei e tāle sia. Mālo mātou tui nātu ono se whare tataro o oe le tua. Ua lōna mātou tui nātu I a te oe ta whao. E mātou te tāri tonu le tua o lo whamā losi mai ai mātou. Mātou te mawhai ai te uma le tua.
e whainga tāre tua i le vaaia tangata, e whainga tāe ma matua tangata le tua, e peo na whai mai le upu le tua e le aise me whainga tāe i a te oe tamā, o mea uma e whainga fie i lau fio le tua. Mātou ta talo le tua i a whai e oe le auana, ina i a whamanuia mai oe tamama e saunia se whare le lei mo i mātou le tua. Saunia e oe mea le lei mo le sini tamā. Le nei fo i lau ele le tua peo na te tongi ina e mātou le tua. Ma uma fo i ona mātou whora ngātu i a te oe tamā. I a mātou whaonga ina a toa le nei lau ele. Mai lea tuli manu se i oe lea tuli manu tamā. Wa uma na tuusia wa uina le swahau pa ia lo swakwa le tua. Na ia tatara e oe le tua. Whaonga ina mo rau whanau. Na ia e pausia se whare le nei. Se whare mata mo pie le tua. E tā uai lo swakwa pa ia tamā. Ia e anga le nei le tua. E usa fo i ora asa. Lia le nei lau e le ele tamā. Nalo iai le nganga whakakio tamā. Whaasino e oe le atua me uma. Whaatonu e oe me uma le tua. E ia tūrai mai le nei whakoe moe le tua e leo mātou takata. E leo mātou, leo sa mātou koto o sa mātou loa. A oe lava le tua na e whaia kau. Nalo le tua ia e whamanuia fhoi le tua tono lau e tāre sia. Mao sia ma whātu mawina roto rau whanau. Whātua tua ia te oe takma. E te sauria me le leima me sili sili. O e tāri tonu ia te oe le tua. Aro le tua i runga lau whanau lau whamano roa pa ia. Mātou sawaria mai le nei masina mo mua le nei tau sanga le tua. E le whamai ese le tua o lo ramati ai ora lau whanau. Mai foi whai nai o mātou tangata tamā. Mātou te tāri tonu a whaina e whakurina mai tangata sa e na oti. E le ai foi se mai le tua e oki ai no whamaroronga. Tāmo le tua e kafe atu le whamaroronga rau fio i lunga o rau whanau. A me se oe mai le anga uma tamā. A ia maua le soi fua maroroina le tua. Tau tua i nai pēr rau fio malofi na ngāru pai. Whamalia oi lau whanau e mesi o mātou whanau i puta pā. Awa oka lo whawhenga iai le tua i le aso ma le aso. O ngāru wenga ro rātou ngāru e ai. Le uru whawha ma le uru whare ta pā. E ora whai mai le upo le whai saramo. E te leo leo iai mātou ta pā le mātou whawha ma le uru whare. E a mata mai nei lama i o atu i le whawha. Alo le tua iai mapia o lau fio i lua o lau auna o e whanua o le lau o iau. Alo i mau le poto le whaunga le tua o le asa mai. Mau le whaninga le tua i taite nai le nenga wenga le tua pera e paro nai. Mau a manatu le lei ta māma mako kama le lei mai uma i a te oe. Ta mai pausi ai nau ngā wenga mai. Wa foloa le ora ma le manosi. Mau o le whamarolonga le tino le ngana ma le mawhau. Tau tua i nai pēr rāwa fio marofi i ngā maia. Anga le rei oi le whanawiki. Mau o le tau singa le rei ma le whamarolonga rāwa fio. A ora ma te tukua e le tua i le nio ranga ma le rei soi. Aro le tua whamanuia oi au o na uma lo tūrai le nei tai au. Ranga ino le upo le tanga le rei rāwa fio i le tau tō kua marowa ngana pa ia. Aro la upu ma le mana o la pio maua se nganga e whaoreina mo oe. O le vi inga e whaasiri siri o i atu oe tuma. Whaamanuia oe lau au whai ngā benga le tua. Leo lo so sani marama le usua le tua i lau auna. Mau le whaunga, mau le noko e tasi. Mau le noko whiaro whangi le tua. Mau le noko le tasi e mā. Mā no te tau tua i nai lau sio na rofi Aro le tua anga le nei oe le tua i au au na missionary. Mai e mahandia o ero a langaina lau tara le nei. Manu le whao le nei la rangi. I hoa tua i le tua e anga le nei ma le lofo o lau a fio. Mai
Ai e oe le tua manore le uma mo fai toa. Nā tō te mori maui nai le upo le ora le tua. Iai ni a nganga i whaora ina mo oe ta mai aso. Whamaria oe le tua i le nei tai au. E ore lapa mai le nei tai au ta mā. Ono tūranga foi wa e sila pia. Alo manu na talo i le kuri roina i le nganga pa i o rāko pio. I o o tuai lau wha mawhana whananga siri o rāko loto. Se mana o ma whakutoa foi le nei tai au. Wha whēru aki i le nganga pa i o rāko pio. Aini o le amato whalongo i lau a whionga pa i o ta mā. Ato whalongo le poto le tua. E ia mātou whalongo le tua maana ana i lau a whionga pia. Ina ia mātou wola ma soi kuai le nei ranga tama. Whamaria mai oe le tua i le nei tai au. Ia oe lau auna i a silipa le tua mātou ke tui nāki o ia. Maua o ia le tua le mai o le kānesa. E ngata i a silipa nisi koi o whanau o le kānesia tama. Talo ma whakaruina le nei mai le tua. Ako e sea ma le sea. E whakurai mai o auna le tua. E e tau kua ina pera o fio o lofi o ngaro pa ia. Whamaria oi au taita i uma le tua. Ia tunga sara ma le whatua. Pa pe fo i te iano ma le whatua. Taita i fo i o lea maua le nei tai au. Talo le tua ia whakumuina i a tau le ngano rao fio. Ali ia i a tau lo fina ngano le tua maua le whalinga. Taita ina i la whanau le nei te fina ngano i a tama. Anga le rei oi sa mātou atu o Samoa. Tuina manua ka pia fo i Samoa tuku o kasi le tua. O mātou whainga malo le tua. Ia whaamua bua lao fio i mea uma la te whaia. Ia ia manu i ai sa mātou atu o Samoa tama. Anga le rei oi lo malo Israel le tua le rei tai au. Ia anga le rei ma le lofo lao fio e lunga le malo. O e tofia ma e whiwhinia le e manuia o rāko whio ro lupa ia ta mā. Ia toi taita ina o rāko loko ia te oe marofi na ngalo pa ia. Ka manuia oe le nei mā loro mātou whai maro ai o Amerika le tua. Taita i foi wa e to fia taita ina le nei mā loro ta mā. Ia taita ina le whinga ngalo lofa o rāko whio. Ia whaia ro wāmio tonu. Ia tele ni nganga e whakua tua i rāko whio. Ma pea le nei mā loro le tua. Sāma pari ma māta tau i lau whio. Na ia manu ia i fo i lau whanau o mātou whai maro oi. Whamaria oi ni nei sketo siano lu mātou lofo oi ka pā. Iona tai le tua o ero whaia tūra whanu. E nganga le nei o lau whio le tua. Ia mau e mātou le nofo whāro whani o le whāro tai. Mau o fo i manuia le tua. E ia whamaria i lau whanau. Whamaria mai la ia o rau whio ta mai le nei tai au. Whamaria fo i ewa peseina o ki inga le nei tai au. Ta mā mātou ke talo ia maua pere whaunga le tua. Leo mali e la tau ke pese nai o ki inga ta mā. Ia ki ai rau whio le. Ola mātou ke talo lea ta mai le nei tai au. Mea ua lama i mātou ke tuina aku ia te oe ta mā. I le suafa o mātou. Praise the Lord. Amen. Biele tua dei tai au. Meso batana biele tua. Meso batina biele tua dei tai au. Praise God. Le swafa sili, le swafa man malo no tato leo Yesu Kiriso. E moi fatalo fatuai, le tatuai nge kare si e nei tai au. Fatalo fatui le tato tamafa le nganga. Le sui whaiwhi au man whaitua, le tamai tai whaiwhi au e misi fo le tato ainga e tai tai, au whainga wenga le atua mo lātou whane tua, o ta mā matina mātutua, whanau talavo ia mesi o tato whanau iti, ia o te vai atu o lo o te le tato moi le nei tai au. Midway, can we give them a round of applause? Singa ma fa e ma fa ma mi anga ia
tātou. I pia le anga leiba le lofa le atua ia te oto. Ia vi ia le atua le nei tai au, amen. We also want to greet those who are watching and tuning in online. Thank you for making yourselves available to join us for service this morning. May you be blessed in Jesus' name. Yeah. This is day 8 of our 21 day of prayer and fast. Amen. Wailo fia ma tu mauna fia nei tai. Hallelujah. Praise God. Yeah. Today go ya te oi ya alo mama bele. Besi fa sili nga ma lo sila nei ba ya so na tato ya. Amen. Fa lo longo en upo le tua me se foi le tato ya. Now before we head into our time of offering, I know we have a lot of friends here today, so I would like for our church families to go around with our worship team. If you can prepare a song, it's also too like my meetai out. Fatalo fatu for inisi wa levo no tato le mafuta ia fatalo fatu meetai out. Ia ala tuolo no foangas, leave your seats and go around and shake a hand or two in Jesus' name. Amen.
Tina vai, lei sta mazzao, fia. What's telling on a pony, they time. Yeah, let's do it. Praise the Lord. Amen, amen. Yeah, on the time we need that tattoo sound, we want tattoo for what you need to out. It is now our time for offering. Yeah. Ile Filipi e whawha I koe suma leiva lo wha apea mai ai a o loo atua e wha atoa e ia ia te o tō mea uma e mātiti rai o tō, amen. E tusa ma le whaolai o lona viinga ia Keriso Yesu. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Here Paul is praying this blessing to the church in Philippi. In verse 18 it says that this church gave so much that Paul had more than enough. Whamaina sili atu le whawai ane ne ekalesia Filipi, e ana lero la toa ana le ne ia Paulo. And it also says in verse 18, it says that their offering was a fragrant offering, amen, an acceptable sacrifice pleasing to God. Whamaina lato taulanga le o se mea manongi le lei. Whamai o le taulanga e talia ma le maalie I le atua. So church family, as we give to the Lord today, let's make sure that our giving through our tithes and offering is a fragrant offering and is pleasing before the Lord, amen. Ia vea se taulanga e fia mai ai le atua I le nei tai au. So what kind of offering is going to please God is giving him our best, amen. E tato whai se foa e sili sili, mai e whai mai se loto mama, ma se loto fia nei tai au, amen. Se toi wha manatu tato e ka lesia, ia pledges. We still need to, yes, we can, have faith in God, but faith and works go together. Amen. So just a friendly reminder to our church family, let's bring in those pledges as we continue to pray for our church building.
fire will feel it. No fault for a big time out. Turn to your neighbor and tell them I'm glad to see you sitting next to me. Tell you to worship team in daytime out. Ia le atua, say amen, church. Mai talo tawita o fia una lato fa mai tato woi le fale o Yova, amen. O se aso fia, o se aso wa faya le atua, tato te o mai e fa fo ia te ia le vi inga, a wai te tau maono mea ia te ia, say amen. Aftai le atua, ia o leo to e tato mau se isi ava noa, le asano o lua neitau sanga, amen. Le o loo vava ai atu, o loo manuia pel tato ai ngalotu, le pule alofa o le atua, ia malo lava le wha malosi, malo fo i tau atai a wale atua, malona fina ngalo, vi ia le atua, o se ava noa, say amen. Io tele o taimi tau wha malosi atua ia te o ava noa te tasi a tato te maua, tato te o mai ai, awai whamea tu se e pero, awane i tu ua lea, le wha tasi, le o mai wha tasi o le ekale sia, lango i lea, e mawhai ona wha malosi ai leisi, amen. E ke ngofa o il fale, ia, a vai akua langa le isi fa malo sia pia oi a o leo mai fa tasi o sama so lulu ma so se temi ma futa le kalesia o se ava noa say amen o se ma futanga fia foi le o le au uso a inga o le tua tato te avatu ya te ia le vi inga say amen te sei lo na wa fata lo fatu le tina fa le nanga nei tai au ya ai to fata lo fatu say amen il tato e kalesia nei fo ia so fo fa le tua ia whaatai le atua nei fo i aso, ma nei a mai le sui o tau le sulu mai fo i la, say amen. Ia o winga lava i o le atua. Awa lava nei tātou wika whaapea se o ki ngā inga fo i le o ki ngā fo i maka vava ai le snow. Au ngai ngalo yake o mea uma ia ngā whaia le atua. Pe kimu, pe la, pe snow, pe o le ala kau, ia ave pelevi i ngai le atua. O le atua e pule au i mea o malava. Mea lana ia tātou fia pe le atua, say amen. Aftai le atua nei fo i vai aso atoa. O le vai aso lea pe o na tamawhai e whamalosi atu le salef to au matu. E me se fo i aso taitasi o nei vai aso. E whai loa ato e le vai aso mua lava o tau sanga uma. O le vai aso o tau sanga. Ma le nei vai aso sa tamawhai le whapototonga le atua i Amerika lava. Ina ia tātou toe, ia toe tepa tau lai tātou vava ai. A tonu nei tau sanga ftoa au matu le lua afe lua sfumatasi, lua afe man lua sfulu, wa kele le kako focus il whamai. Wa tele tātou tala noa i le koviti ma isi mea. Wa tele tātou tala noa le to i lalo, ma le ai, ma le mawhai. A le vai aso lea, wa toe vava ai, wa toe focus leile Assemblies of God. Ia kako koe vava ai a Yesu Keriso, o ia o le a o le kalesia. O ia ole afoi. He is the head of the church. He is the reason. Ole mafuanga o mea uma. Elena ole karisimasi. Wa kele o kaimi a ole karisimasi. Fa mai tatou o Yesu ole mafuanga ole karisimasi. Aye malamalama. He's more than just a reason for Christmas. Jesus is the reason for everything. O ia ole mafuanga o mea uma lava. Say amen. Whapena fo ila nei tae awa tato whiala whai mai le pule alofa le atua, awa nei ngalo ya te oe, le ola fō ma le malosi fō le ea nai te manawai, e sau mai ai le atua. Mea la nā so se taimi tato te alai le tae au, o le mea mua lava, whawhetai le atua, le nei aso fō, le nei awa noa fō o mawhai ona oa, ona o maua e mawhai na o tāpua i atu i a te oe. Ma whaftai le atua I nā tō umam whaina join mai tātou Zoom o te loa whamanuia le atua ia te oe. Te leo whai atu ono se isi mea langa o onga uma e sau mai lea fionga pa I o le atua. Pau lea le mea e maua I tātou le malosi. Pau lea le mea whausi ai le tātou whātua atua. Only the word of God. Say amen. In order for us to please God, the Bible says, without faith, au noa masipatu atua, e lima fai ona fia maile atua. How is our faith built? First of all, the Bible says faith comes by what? Hearing, and hearing what? The word of God. And then to build that faith, we continue to spend time in the word of God. Say amen. I don't know about you, but I am passionate about God's word, and I'm excited because today we finally bring this week of prayer to close by looking at just one more nature,
one more name of Jesus Christ according to the word. Te loia te o fia ne aso lang ole aso ne ya ole afa mai tato vai aso tal sanga pe ona fatu langa ina fa potonga le tua ma ole tato va ai le isi le swafa i le isi le wingo Yesu Keriso e pe ona ha o mai le tu spaia nei tai au say amen. Ta failau ya te oilo tu spaia Isaia lo nam tau pe fast fulu Isaiah chapter 40. We're going to be looking at verses 18 through 26. I'll read it in the NIV. You can follow along. Ai mua lava le atato faitau tato ngana fa Samoa fa manmole Isaia lonam tau pe fasfulu tato faitau mai el fai upe sful malvalu ya se fa ngata mai fai upe lua sful maleono me foi nei ava no e toi fa talo fa pitoa tuai I tato wo asiasi nei aso fa tai le tua tal tonu ele fa fo se ilo asisinga nei aso au se ava no fai ele tua tato te mafuta fa tasi ai ia ole te talo ia fa manuia tele le tua ila asisinga nei aso Ianga leifo ile atua o le alama semana onga ia e tali tonu malo mauti noa o Yesu o le tali o mea uma o Yesu o ia e mawhai o na whaafeilua I tato mana onga e tusa malona fina ngalo. Patalo fatfo il tato live streaming nei aso, fatai fo ilo awai nei aso I uso au auna me kalesia, ia maso se tasi fo I a whaiolo taimi mua lewa e mai mua mai fo I le au nango nei e kalesia, patalo fatu ile swafo Yesu Keriso, ia whamanuia le atua ia te oe. Say amen. Isaiah chapter 40, Isaia lonam ta upe fast fulu, fai upe sful malvalu, ia e whangata mai fai upe lua sful maleono, a fai o maua vala au mai vi ia le atua. Isaia lonam ta upe fast fulu, le atato fai tau mai fai upe sful malvalu, a e whangata mai fai upe lua sful maleono, tato fai tau wai ia. Na te ngā o sia le tupua ua mea, ma le fai ma mea, na ufi ai le auro, na te ngā o sia filifili a rio, o le ua mativa I taulanga na te filifilia se la au e le pala, na te sa ilia sana tufunga poto, ia na faia se tupua e le muluina. Tau te le iloa ea, tau te le I whaalongo ea, e le I tauina atu ea ia te o tou mai le amatanga. Tau te le I langona ea mai le whaavaina o le lalolangi. O ia le ti e I lunga o le whaata ali o lio o le lalolangi. A o e no nofo ai e tutusa I la tou mase. O ia le fofola le langi e pei o se ie maa nifi. Na te whaama fola ina ai foi e pei o se fale ie e nofo ai. Na te liua a lii ia le ai. O whaamasino o le lalolangi ua whaia I la atou e ia e tusa ma se mea whaatau waa. Ua le totoina lava I la atou. Ua le luluina lava ni o la atou fua. Ua le mawaa lava I le ele lo la atou pongai. Ua na ona ulofia I la atou e ia. Ona mamango ai lea o I la atou. E a vea feo I le awha e pei o le tātua saito. O le nei, po o ai ea tau te whaatusa ai ia. Po o ai fo I mā te tutusa. Ua whetalai mai ai le pa ia. Se I te paa e I lunga. Ma o tōma ai. Amen. From the NIV, with whom then will you compare God? To what image will you liken him? As for an idol, a metal worker casts it, and a goldsmith overlays it with gold and fashions silver chains for it. A person that is too poor to present such an offering selects wood that will not rot. They look for a skilled worker to set up an idol that will not topple over. Do you not know? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? He sits enthroned above the circle of the earth,
and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in. He brings princes to naught and reduces the rulers of this world to nothing. No sooner are they planted, no sooner are they sown, no sooner do they take root in the ground, than he blows on them and they wither, and a whirlwind sweeps them away like chaff. To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all of these? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name because of his great power and mighty strength. I say again, because of God's mighty power, because of his mighty strength, not one of them is missing. Say amen. Le nei tae te fia talanoa tu le vaenga mulmuli o tato vayaso tal sanga whapelo na whaupuina o Yesu e le mawhai o na whaatu salia. Say amen. O Yesu e le ai se tasi e tusa maia. This morning we want to look at another aspect, another nature, and another name of Jesus Christ, and it's simply this: the incomparable Jesus. Amen. The incomparable Jesus. Le wingo le incomparable e le ai lava se mea I le langi ma le lalo langi a ka mawhai ka ko e whātusa Yesu I se mea e le ai ma se mea e laka laka I le mawae ma le mawalunga o le te le ma le matangofie ma le matautia ma le sili sili ese o Yesu Keriso po le ale ke leo lo kofi po le ale ke leo lo ingoa ma lo swapa makai e le kai kai lava laka laka I le swapa sili sili o Yesu Keriso o lo yai le pule I le langi ma le lalo langi e ifo yai mea uma e ifo ai tangata e ifo ai angelu e ifo ai seoli e ifo ai le langi e ifo ai whamai e ifo ai le kobe o le ala se mea ua yai Yesu le pule au au I mea uma. E se malmatau tio Yesu le tato te au au na yai. E se malmatau tio. Te nei vai aso a toa o tau tufa tu ya te o lupu moni lava ele lava se vai aso. A ka ko ke o e Yesu Keriso e mafua mai tus paia. Ele lava se kaimi. Ele lava se kausanga. E ale fa mel kus paia. Ele lava ngi kusi a ngi fale tusi e mafai o nga fa mauinga le kele o fam kalanga ma va venga ma mea ma mana na faia Yesu Keriso. He is an incomparable Jesus. What does that mean? We looked at it this whole week. He is a supreme Jesus. What does supreme mean? That means that he is highly exalted. No one can come close to him. Not only that, he's an awesome Jesus. What does it mean, awesome? More than just being cool, he is someone that we should reverence. He is someone that we should fear. Not only that, we said that he is a beautiful Jesus. He is a human Jesus. He is a divine Jesus. He is a preeminent Jesus. When we say preeminent, what does preeminent mean? It means that he is before all things. Before you and I were even thought of, Jesus existed. Before the world and heavens were created, Jesus was there. Say amen. Tato vava aitu si kolose famatala mai tu kolose mea o Yesu o ia o le ulua I o mea uma. O le ulu matua o e uaoti, o ia o le ulu o le ekalesia, a kau le ulu, a kau le amatanga, a kau le uluai, a kau le ulu matua, e kau mai e mua Yesu I mea uma. Ai le faya o e mau, ai le faya le langi malalangi, le fa mai le oane mua fai upo mua, sai le amatanga le loko o le ola le oai, o Yesu Keriso. We malamalama le silieso Yesu. We malamalama le tāua o Yesu. Nang awan e ngalo ia te oi. O le mafu anganga le kalesia. Ka ko ke leo mai e ka puai mavivi se fai ke au. Po se whapototonga. Po se tangata. Po se mangai o se me kongo le kalesia. Ia e alu se e kalesia. Ua mawaha ia Yesu Keriso aisea. O ia o le au o le kalesia. Nang a ka ulo le ulu se kulou e malamalama le kingo ngei. A fai e vavai ese le ulu mai kingo. E le aisea ngar kingo.
Awa o ile ulu le alwa ko le fai ai se kulo le fa kongu uma kako ngai o inga fa kongu le fai ngo kako limo kako vai ale ai na se ulu ele a ngale kingo e fa pe nga fo le kalesia ele o ulu ya Yesu ele o fa mua ya Yesu ele o fa vai ya Yesu o lo fa malosi ya te o midway o le kalesia nge ele fa vai lungo se fai ke au ele fa vai lungo se ainga ele fa vai lungo se isimea ai fa vai ai lunga ya Yesu Keriso. Jesus Christ is the head of the church. And we need to make sure we understand that. It's not about us. It was never about us. If I call kuspa ia le mai le kene se ul falinga. Ele o se kala ya kako. O le kala le alofa o le kua. E anga sala kako. Ai maliwa I fua le kua. Nya o nge ngalo ke fa kua maliu le tu aisia langa a kau le kua kau Yesu e kasia langa. Le atua le tama le alo ma le nganga pa ia o le kolu kasi pa ia le winga ya e tasi ala to a fekalai le atua o fetalai Yesu o fetalai fo le nganga pa ia a fetalai fo le nganga pa ia o fetalai fo Yesu fetalai le atua aisa e tasi la vai la to le langa fa kwai o le atua le ngama liu I lunga sa taro mo ma the punishment that is rightfully ours but yet God decided to step out in heaven and pay the price for you and for me. You know, when we look at incomparable, it's having no comparison. It's having no equal. It's having no rival. I love those terms. What does that mean? That means no one can compete with him. No one can even challenge him. You know, I want to make sure you understand this. If you make Apollo Yesu, se I say, lango Yesu, ngafakasi lava Yesu maletu, au ngale ko ki Apollo. Ole isi lewa. This is another creation. Ole isi lewa me nga fire le tua. Me langa ele tutusa awa lava ne se tato ele tutusa ele kai ala kalaka ki Apollo. Ye fa seinga oi e sili mama walunga Yesu. Me nga fa mekus pa ya. Ai va aya ki Apollo. Ye fa kongu ya ile swapwa o Yesu. Menga ki va ye fel wai fu Yesu ele ko ku ngakala ku mu kemong ai ke au vala mai kemong if mai Yesu au ke la kala mai ai sia na la foi Lord ki Apollo fa alo ya Yesu ai ko Lord me ke pole ai ole Lord ki Apollo fa alo ya Yesu au longa e kalesia ele lo fa alo ya Yesu ai sia la foi mala malama ke mongi ma ki Apollo e ai kanga kai ma walunga ele sili a Yesu menga ele ya waku Yesu lawo ko kuli lalo awo ke laka mai ai sia wala ko malama ole pule uma ile langi male lalo langi e pule foi ai lako le wo totonu tangata le la sa o ia ole alo le tua o ia ole Mesia say amen. Jesus Christ is unrivaled. Jesus Christ is unequaled. No one can compare. I want you to listen for a little bit because many of you know the stories about Jesus. I don't need to tell you. But I want you to just listen for a moment. Here's a man who healed the multitudes without medicine and didn't even charge them for his services. Here's a man who never wrote a book in his life. And yet all of the libraries in the world cannot contain the books that speak of who he is. Here's a man who never wrote a song. And yet when you look at a lot of the songs that are written in the world, there are more songs that are written about Jesus put together all the songwriters in the world. Here's a man that never founded a college or a university, but no college, no university can ever say that they have more Bible students than the students who follow Jesus Christ. Here's a man that came, he was born in a manger. People looked down on him. People thought he was a loser. But here's a person who understood that even on earth, he was submissive to God because he knew that his mission was to love on you and me and to die on our behalf. If it was about Jesus, he wouldn't care about you. But he knew, I am here. I am on a mission. Why? Because I love you. O te alofa ya te oi. Ale upumongi lava e mafainga fa pe Yesu la kulifua. E kukusa ka ua le atua. E kukusa le ala fa mekus pe sa winga fa tasi Yesu ma le atua. E mafainga fa pe ko Yesu. Ale atua le amela a winga ifua. Amele kuli ai sisho angeluia.
Kuli siya si kangaka. Langai loa le Yesu e wing. Ai fa mai kos pa ia. Ma finga ngalo lava Yesu. E a fio mai o ia. E fai masuli mo o e mau. O le ale wing o mea ngā. O lona alofa mo o e. Mea ngā ke le mawhainga e fa mai e le alofa Yesu. A e wawa ai longa tongi ola. E se male makaukia o lona alofa mo o e mau. The incomparable Jesus. Jesus is the star of astronomy. He's the rock of geology. He's the lion and lamb of zoology. He's the harmonizer of discords. He is the healer of all disease. Herod could not kill him. Satan could not seduce him. Death could not destroy him. And the grave could not hold him. Jesus is the supreme one. We sing about it all the time. But do you sing it understanding of the power of who he is? We shout hallelujah because what? The grave couldn't hold him. But the next time you sing it with an understanding. Yes, Jesus is incomparable. No one else can claim that they have conquered the grave, conquered death, and is now sitting at the right hand of God. Yes, malemata utio Yesu le tato te au na yai. Kale sia yai se meo te film na te ave ese nei vai aso ato au tato te no ya Yesu. Man, learn to sit at his feet. As you look at the nature of Jesus, find time. Now, kelo kami ole pisi o kako. Pisi le mea, pisi le mea, pisi le mea. Au lau le te talo le atua. Ia maua so kami e ke ngofo ngofwai. Ma e mana tu ngatu. I le matautia. I le matangofie. I le sili ese o Yesu. O i o le ulua i o mea uma. O ia foie le aise e tasi e tusa mai. The incomparable Jesus, amen. Paulel tangata na ia whaamalolo ina moto tangata e au noa mani vaila au. E le alu sia o ngā whaafoma. Au kelu ka ngaka ngā whaamalolo Yesu. Paulel ka ngaka ele kusi sanga kusi. Ele tusia se tusi. Ai ku whaakasi kusi umale mo e whaltusi. Ele kai kaila kalaka le kelo kusi o lo whaamakala inga le makaukia o Yesu Keriso. Paulel kangaka ele whaakuinga so ngā onga po se kolisi po se university ai whaakasi kangaka o lo ao ina i le upo le atua o le kele o kangaka lo ao ina le upo le atua e whaatatau ia Yesu e sili ese langa mea mankuelan kau whamkala yake e o le wingo le upo whasamo le sili ese e whaapopo i le ese langa kele is ngaka sili ai ese ale sili a Yesu. Le wingo le kam fail ufa sa mo fam kala e kwa ile kai kaya. Po le ale ma wa lungo le periskenge po okupu mo ngei ngatu nu lo tato yai e le kai kaya la kalaka ile sili ese. Oh, Yesu Keriso, say amen. And so we look at our chapter this morning and we're looking at Isaiah. But also timing if I tell you let along tanto timing I made it short, but everything in there is Isaiah trying to explain the greatness of God, the goodness of God. If I tell why not, if I put in Taupanto, if I put more, or Malia Amatani or Olive or Taupul, if I put more, Olelo Fetala Yatule to Isaiah, Ina e Alwatu, if I'm fana ya ilato. From a Alwatu, if I'm fana, Alwatu, if I'm a Talaloto, or Etamailai, Emele Popole, Fana Israel. E ai le mea leo lo fa masa salo ia ila to o lo popole e o lo atu mali la to lo to ai le la o fa atu nei le atu ia Isaia se e al watu ai lo fa na nga me alu e fa ma fan fana ia. Go there and comfort. If you look at verse 1, comfort my people. He said comfort my people. To comfort my people, this tells us that there is a problem. There is a situation going on with the Israelites. What is that problem? Well, when you look in chapter 39 explains that God has pronounced judgment that one day Babylon will come and destroy all of Jerusalem. Famel fam sinonga le tua o le a o fatanga ina Papalonia e sau e fai mafasalanga ya oto. Le ala wa amata na popole ai nei Israel wa popole tangata vape o ka se ke le o le fam sinonga. Ai fai mai lo le tua al watu ia fa ma fanfana ia. Fa ma fana ile fanonga Israel. And I bring this because I want you to understand. I want you to look at how he comforts them. Because if someone said to me, go and comfort them, I would probably go and sit down, pat them on the back.
Awake ye loko kele. Papa lang fa me ya ke fa mafungfang. I fai kau le kala angale le nta upu my fast food. Ele se me ngai fa Isaiah. Do you know what Isaiah does? He says, "Do you not know? Ekele loa ea." We vai fa ngai Isaiah. Nang au fa ku nge ke alo fa mafanga se si on me ngai fa wa mai ui. Ye loko kele fa malos. Ai se ale fa mafanga fanga Isaiah. E alo aku Isaiah fa mai ekele loa ea. Ekele malama e le ku ole ke au ngai. Kusalewa ko sui Isaiah, ao kai me ke vai ai, ao kai me ke whangoa ai, ao kai me ke langonga ai le give up, ia e loa, awane ngalo ia te oe, ia e manatua, le sili eso Yesu Keriso. Ai ale wha mai Isaiah, ko ke le loa ea. Anga ku seisi winga, anga fia ngau Isaiah, anga ika nge whape, o le ale umi ke loko hai, ke le loa lava le kua. Ke le lo fai kau kus faia ko kiki kumo lo fale kus faia lai ma se kango ia nga le kumo ai kus faia ai o lo kai mi oso mai fa fika uli oso mai ia fa la lave ke ia le wakani solo le lo se mea ala faule fa kai kus faia o lo kala ngoa mai ai le sili ese o Yesu. All of us have problems, church. We all have problems. And I encourage you, even our church, yes, it's okay to pat them on the back, but at the same time, remind them, don't forget. Awale ngalo yake oile akua. Yoe ki ngama o ongal menga ke wihai. Ai awa nge e ngalo o lo soi fua le atua le te au na ia. Yoe langa lefo e kwa test positive iskangaka. Au leki fa malo sia ki yake oe. Kuai peanga test ia e loa o lo soi fua lava le atua. Awa ke popoi se me atasi alo fesilia ku Isaiah. Ko ke le loa ea. Ole asko mangaku le la famai lo ka ko kusfai ka fesili lo ia. Ole nei tote fa atusa ele atua yate ai. Who can you compare God to? Because this is a problem. Some of us don't trust God. We don't believe God because we have a small little view of God. We compare God to every other person. But here, Isaiah is drawing you to the fact. Do you not know how big God is? Who do you compare God to? Because who you compare God to is going to be how great you deal with that problem, how you respond to that problem. And if you compare God to a small little idol, then God's a small little idol that cannot do anything. But Isaiah is reminding you that he is more than an idol, because this is what it says. Hallelujah. Psalms 115, verse 4 and 8. Their idols are made of what? Silver and gold. They are the work of man's hands. They have ears, but they cannot hear. They have eyes, but they cannot see. They have a mouth, but they cannot talk. I'm talking about idols. I'm talking about these small things that we give into. I want to encourage you. We serve a God who sees all things. We serve a God who can hear you in your desperate hours. We serve a God who is still speaking to you today. Ah, man. Ai kawelo fe upunga isi me o tufunga na tenga usia le tupua u amea. Le tupua u amea. Iunga ka me ele se ola. Wanga o se u amea. Ai o mai keminge, o ifo e alfa na wa Israel. O fala vela vela. E ole loku le asa. Al vaso ako e ko o ifo e kupua ia. Le ala o fa ya ku ngeli atu o ke fa ku saya. O e fa ku seinga o inga mea e mbo e yai la ko maka ai le mafainga va ai e ai la ko nguku ai le mafainga kaukala e ai la ko kalinga e le mafainga fa alongo ai le ke au ngai le tua e sila fia mea uma le tua e la ngona mea uma e la ngona lo tinga e la ngonga lo kangi le po e la ngonga e le tua mea uma le ngata le o lo feta lai la le tua i ona pone e ala i lona upu le la fa mai lo Isaiah o ai ngai ke fa ku saia e ke fa ku sainga o ngei u mea mea wa faya e limo le tangata a awa le atua e le faya se tangata na fio mai ama soipua mai a mai le amatanga se yo le ngata ama e mabae le lalolangi e mabae le langi a tu mau le atua e malama le sili e se le atua na wakako umau tangata na faya le atua
Me fa me la lupo ke dis e ko e fo ia le fu. Ola la lo fia ma lo si ma lo fia kama au ku mai a. E ko e fo ia le fu. Aisha lango tato uma o tangata na faia le tu. Alef sili o inga faia le tu. Ele aise kat. Langa nga so e fua mai ale atua mai le amata. God existed. He's always been around. He is self-existent. He is not like these wooden images. He's mocking them. He's saying, if you have money, then you can pay for a metal statue. But if you're poor, then you got to go find the best wood that doesn't rot, and then you build yourself an idol that won't topple. Isaiah's mocking. He's mocking them. He's saying, yeah, you're a little thing that doesn't even talk, doesn't even listen, and then you got to hold them up. I mean, God isn't someone that you have to hold and direct. The Bible says that what? God is a God that created the heavens and the earth. He does not need the hands of man to serve him. And you find that when you look at Acts chapter 17, 24 and 25. It says, the God who made the world and everything in it is the Lord of the heaven and the earth, and he does not live in temples built by human hands. Verse 25 says, and he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Do you understand what God is saying? This is what he's basically saying. I don't need people. People need me. Because I'm the one who gives them breath. I'm the one who gives them strength. Aisha, lango le tua le na te tu ina mailea. Le ea ngai kako ki manga vai. Le ma lo singa e maua o yaso o malava awa lava ne ngalo ya te oe mau. E ma fua mai o le atua malona alofa ya te. Me langa ki wha malo si hake oe. O ai se e whaatu sei le atua. Who? It's a rhetorical question. I hope your answer today is absolutely no one. No one compares to God. A whai oi so tali le aso ne ia I loa ma le mauti noa. E makua le ai ase isi. Le ai ase isi e laka laka I le sili ese o Yesu Keriso. God is not a created being. God is uncreated. He's self-existent. No one created God. He is the only uncreated being existing eternally. I'll say that again. He is the only uncreated being existing, ing, because he continues to exist eternally. That means forever and ever and ever and ever and ever. This is the God that you serve. And the reason why Isaiah is painting this, because he wants to remind you, church, what problems are you dealing with? God is bigger than those problems. What issues are you dealing with? God is greater than that issue. There is nothing. This is what Jeremiah says. There is nothing, absolutely nothing too hard for our God. Po le ale whainkai a ke oe, po le ale whainkai me ke uia, ele ai lava, se mea whaingatai le tua. Who do you compare me to? Ai loa whaiupunga I lua suma, tasi lua suma lua, Let me just backtrack here. Do you not know? Have you not heard? Here's the rhetorical questions. Has it not been told you from the beginning? Look at these questions. He asks 4 different questions. Number 1, do you not know? Number 2, have you not heard? 3, has it not been told you from the beginning? 4, have you not understood since the earth was founded?
What is Isaiah saying? You should know, you should understand, you should have heard. Every time you come to hear the word of God is circled under one thing: Jesus, Jesus, Jesus is the answer. Jesus is supreme. He's awesome. He's beautiful. He's great. He's a magnificent God. So he's saying, have you not heard? I want to encourage you, church. Anytime you face a problem, remember this question: is Jesus bigger than that problem? Is Jesus greater than that problem? Have you not heard? Have you not been told since the beginning? If you haven't been told, then I want you to take this day, mark this day, January 8th, 2022. I know that my God is bigger than all of my problems. Afai kele langonga inga, afai kele malama lama lava. Ya avela songe ke fai lo atu hayate oi. E ke le ale atu. E sili esse ale kuwa. Now fakoi, awo ke focus low problem. Now kele low focus low problem. Ole fa kele inga low problem. Aya sa low problem fa sanga ya Yesu. An me lele fai. Ala kulol fa la vela awol ngofe kam fa kaul fa la vela me kam fa fo fa la vela. Ai fa sanga ya Yesu. O yo le kali o fa la vela uma. Lo la ko ka fa fe ka ui lo malo sim lo poko e uma fu o ke le kul problem ya o. Ke ya le e misa fu I ka fu la so ako. Awa e la malo ya te oi. Ke le ale ku ale. El pesele he was there all the time. E pisia ka ko fa la vela. Ai la fa ka kali Yesu. Afe e ke afe mai e hale o kali. Ngole manga yo le mele ele al wako Yesu e fosi long kanga ka yake wai. You have to turn to him. You have to acknowledge him. Because at the end of the day, if Jesus forced himself, then what's the point of free will? And that's exactly why God put that tree. Why did God put that tree for Adam and Eve to be tempted? No, he was giving them the gift of free will. I tell you, this is what you can do. Don't touch this. But at the end of the day, you still have a choice to make. It's the same today. I can preach till my face is blue, but it's up to you to make a decision to understand that your God is great, that your God is big. But if you make the decision to continue to focus in and hone in on your problem and not look at Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith, then you continue down that path. But I want to encourage you, through the word of God, turn to Jesus. Give Jesus a chance. Alef mel tu se faling, me olo tu Yesu ifia. Ifa fol fai to ama. Tu mai. Ngala ala ko se silo fale ko ya ko la me fai. E ke ngofo pe makalo TV. Ako ko fai ko me kamu fai ola. Ala kakala. A ke lo fala vlave. Ke lo ishi ka ko le wo le va loko. La ko ku Yesu ifafo. La ko ku mai ya Yesu. Ala se o me ye fai, o me le fai. Ala ko mai Yesu se avango. Se avango ke fia wa ko ma fu ka mo. Yang fa ko ya ala ko fa Afrika hul mal fa la fa kanga Yesu. Agol kelo kai mi o leo kele yo ka ko leo ma ka ko misa anga. Ile la ngo ngai le ku Yesu. But Jesus is always there. He's always there. That's what it also means when God is omnipresent, omnipotent. It means that he is everywhere. It means that there is no problem too big. It means that even when you're by yourself and you're crying and you feel like no one can hear you, Jesus can hear you. God knows your sufferings. God knows. Esila pia le tua. Me ngai mafati ai oi. Esila fia le tua. Me ngai ki ngai oi. Kusalava pele loa mai se isi pele loa fai fe au pele loa le kalesia. Ala sila fia Yesu. Nanga le se me lilo lo na sila fa. Bilang out fa malo sia ki oi fa kanga Yesu. Ai po fe me ngai ku Yesu ngai po. Ai ka kala yel fai ko. Ku ia le avang. Say amen. Ililo ko ai fai ka kala fai ko ia Yesu. Au ke fe fai ai open the door to Jesus. Ku le avang ia Yesu. Say amen. Na ai le fai po lua sul malua. A fai o yelo pengi malo tu spa ia vase fa le mele fa me o ia o le ti e ilunga o lea. Fa ta ali o li o le ala wingol fa ta ali o li o lea. O me la poko. The circle of the earth. If you have your Bible, highlight that because I want to draw your attention to this.
Do you know that science and Columbus and all these people that thought that the world was flat, they were trying to figure out, is the world flat or round? Yet the Bible that existed before then, it says that the earth is circle. That even science got to be proven through the word of God. While human beings don't believe it, they don't accept it, they were trying to figure out, is the earth flat? But yet God declares to Isaiah, it is God who sits on the circle of the earth. O nge ngalo ya ke oli sile me ka mela makanga o ka mafau sa enkisi mais ngaka ila ko aso so na fame por mea e la poko la langi pele ai ku sala ka mafau la ko awo levan kusi upule o levan ka kia le upole tu ai ale fame o lo nofo o lo ti le tu ai lunga le atali le mea la potso ku se ka fika la ko awo levan fa ku le ku e ko su e ale mo fa ku ya o la poko la lang me ngai ke loa se ale maka o kio le tua. Nga fa ko ya ke o ke pole for the science mal math mai si me nga a o pe la o me ya nga I lo luma nai ai a ngai fa kusa me nga I le sili ese o le tua. Think about that. Even before Columbus sailed across thinking that the world was flat, God already said, "Hey Columbus, I sit upon the circle of the earth." And I'm hoping no one has joined that. There's still a club today that's called the Flat Earth Club that still believe that the earth is flat. I hope none of you are in that. Because as believers of the Word of God, it is God who sits on the circle of the earth. Say amen. And I bring that to you because I want you to understand this is God's Word. This is a true word that even it proves science. Before science could even prove that the earth was round, God already proved it through His Word. Aisha, mele fa maungi hai, mafaya le kuwa miauma. Na kau suel ka ngaka ia pe la pokpoko la blanki le. Ai la malam lama ka ngaka lenga, mafaya la blangi. Le la fa ku ya ke e la pokpoko la blanki. Me ngai kau me ya, e moni lava o io le atua na faya miauma. He created all things. He made all things. You know, and I love that because from my aoe no no for it's tono la blanki me e fa tu se ya, I say. Fafkaile upupalangi wailo ale wingol se. Grasshoppers, they're like grasshoppers. Kusalela kamfaya ise famakala leke leo le kuwa au kakungi kamai kangaka lalala. If you understand how big God is and how little we are, that should make you understand God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ever ask or imagine. Ia e malam lamar kulangan nga. Cha choe kalesia ia manatua. E sili e siale atua. O ka ko e ale fmel kuspe. E fa akusa ka ko ise. Fa akusa ka ko ise uosise. Grasshoppers, little, nothing before God. You know, when you look at Isaiah chapter the same chapter 40 verse 15, it says, "No, for all the nations of the world." Listen to what he's saying. For all the nations of the world are but a drop in the bucket. And you may be like, okay, what's that? Well, have you traveled around the world? How long does it take you to fly around the whole world? In fact, from here to New Zealand, I know because I've traveled it several times, it takes 18 hours direct flight. Now, try flying around the world, it probably takes long. But here, this is what he's saying. To God, all the nations in the world is but a drop in the bucket. What am I trying to say? Do you understand how big God is? Not only are we like grasshoppers, but the world is like a drop, a water drop in the bucket. That's why we sing that song that everything, He's got the whole world in He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hands.
And again, why do I keep repeating this? Whereas Isaiah is still, do you not know? Have you not heard how great, how mighty he is? All of the nations are like a little water drop before him. You and I are like little grasshoppers before him. Do you understand how great, how mighty, how awesome, how superior, how awesome our God is? Don't just sing about it. Don't just sing about it. A lot of times we love to, oh, awesome God. And then when it comes to our problem, oh, big problems. What happened to awesome God? If you're going to sing about it, claim it when your problems come. E matau tia malisisi e so le tua. Ale fa mai tusi na failaunga. Mana i el tala le failaunga lima. Fai po mo mo ma lu fa mai I e fai tete I o vai. Pea e alu le fale le tua. Fai keke. A ole so nga sau ba. Ai se al me fai keke ai. Fa mai lo le fam kalang fa mai. I e fai keke I o vai pe ai alu tu fale. I e fa ala talata tu foi e fa longo longo. E winga a e alu luma o le akua. Au le vave la foi luma o mana onga. A e sau fo loku. Au le vave sau e kia I mai I o fa la vave yoe. Jesus does say cast all your burdens, but out of reverence, you need to understand first how big your God is. And so it says here, when you look at it, it says, guard your steps when you go to the house of God. And then he says, go near to listen first. You know, I always people, say kulo. Wala nga lua kalinga, ia fa mua ya ka kola, fa longo. Kasi nguku ia mulmuli lo kaukala. Al fala velavi, oi, ngol fai mai al wak. Fai akwa kaliak. Chaule me al wakule me aule loa, wofo fa long. Ale fai mai, ai e alu le fale o le akua, alu e ke fa longo longo. So se kaimi kako ke o mai le fale o Yehova, o mai e saungi e fa longo longo a o feta lai le nganga pa ia. Ke leo sau ke fa longo longo fai fe au. Ke leo sau fa longo longo se isi mea. Ai ke sau e ke fa laka I le atua se e fa longo longo po le ale mea e fina ngalo ai le atua ia ta oema. Ma li le fai po e lua fa mai au le fa vave la ngutu ia ngau ko fai aku. Au le fa vave. Fa mai fo lis vanga au fo I le fa ta alise lo loto e fai atu se upo I luma o le atua ai sea fa mai lo lenga nga awa o I le langi le atua a oema au feo ia taua I le lalo langi. Ia malam lama mea le aso ne le matau tia ma sisi eso le atua. Ia kako fa alo le atua. Ia kako matatau le atua. Ia kako wava le atua malaminga. Ai sea au ne ngalo mele kas. Yoi o le atua ia lofa. Yoi o le atua e tali mana onga. Ai au ne ngalo ia ti oe. Fel mele o lo alala ile atua. Fel mele o nofo ile atua. Le langi. Le mea sili ona mawalunga. Mea langa a e sau e ke kapua I le atua. E ke kapua I lo wava ma lo me ngau. E ke kapua I lo matau moni I le atua. Ai sea e sea mea lala I le atua. He is in heaven and you are on earth. This is what Solomon is trying to say. Know your role. Know who you are between God. Understand that you are just a grasshopper. Understand that all the nations in the world is just a drop of water before God. Understand that you are down here, but He is up there. So that is why when you come to the house of God, you reverence God, you fear God, and you honor God. Say amen. Makakong mai wo fa longo ma uva va ile kele o kala kangaka ele ma ta ule tua pa ua fa oki. Langa ile ulangia le tua. Ia e fai keke I le pa ia o le atua. Aua le ulangia le atua. E lau sau ke kapuai, au le wha vave lau kaukala. Au ke sau mua e lau o iau mana onga I luma o le atua. Sau mua se e wha longo. I le finangalo le atua. Au feta lai mai e le anganga pa ia. Say amen. Know who you are. Fai mai lor fai upo e lua sul tolu, lua sul malfa. Fai mai nate li ua ali I le ia le ai. Ue wha longo iai.
Fame e o fo ia fa masino lalangi. Ua fai ai lato ia tusa ma se mea faa tauvaa. O le ale winga o le mele kam fai kwa Isaia. O le akua e pule au I mea uma. O le ale mawulungo se alii ma se whamsingo e sili ale pule le atua. A finga ngalo le akua le aisi ali e le aia. A fia mga ofo le akua e ka ofi ma ngabol whamsingo e ka ofi le akua aisia e pule au le atua. E ale fai ka wai o e whamea a finga ngalo e liua le ali e le ai. A fai aku le whamsingo o le mea whaatau wa whamea e le tutoina, e le luluina, e le maulava o ia whamea e ula fia e kasi ala fe ula o le akua whamea o ngā mangu la ia e mamango la ia. Le malosi le o le atua e tau mai ate oe o kako wola o ea lo tato mana wahina o loi a awa le atua a whaile fina ngalo le atua e wha uma oe le aso ngei e pule lava le atua mea la ngā e sau I le atua ia e sau I lo ava malo matau malo au nanga I le atua I le loto ato toa say man ia I lo wha alo I le atua. Be careful. This is not now I want you to yes we can have fun in God. But do so in a fearful manner and a respectful manner. Nga is kanga kay kaule ko lang sugar daddy say kulo. Yesi mal ngleangol nga fa upunga. Kusal upunga lang ele mal nai ka ko yesa mo al upu fa pa lang nga ole aku a finga oile me wa a finga oile me fa alu le ku. Nga ka ole sugar daddy kile lo polar fa o ka mai fa su malie ya la lo ko polar. Le wengo ol kama ala kwa ile me kama fi nga on mele vaku kama fi nga on mele vaku ki nga ngai ro mele ngai mele nga ala vaku ya ile fa pe ngale tu fa man mole me nga ka kalo lis nga kai mele nga fa me kuspe ile kali mai ile ku aisha nga ole ku e lofa e lo ile ku afa kanga mele e umanga ile ko loku me nga me lis ko inga wo le ko kal ko nga ile ku o fiu aso o ka kalo ile malo ha le loto o fia million ia ai le kali mai ale atua ai le lo sko inga le ele kali ai le atua langa ku ko lo million ale ko lo le ku langa sila fia le ku mea uma me nga ai lo sau le atua a fai aku le ku le ai au nge ngalo ya ke o le ai o le singa kali le atua ai langa o kele ka ko e fia nga ale yoi fai ai a fai aku le ku le ai e kali le ai langa pule au ale atua. God knows what he's doing. He also knows that if he grants you that, he knows the future. He knows what's going to happen to you. Ya lang afa yo e kalo ye malo le loto e faul ka ko falsa. Ya awo ko kalo ye. Nga ile au mai ku peng loto e fail mele o fa tua. O le fa tua ile tua. Peke ngau e ke pingo se milion ai mau ai se me fail ka ko falsa. Awo ke ngau yai. Ye e ngau malo fa tua ile tua. Langa le okupe fa ol mele. O fa tua e faul falile. Follow Yova le ol follow setangata. Say amen. Kasialanga feula with one blow. Look at that. He says with one blow. He said I just blow them and then they wither. If pe o tangu tu mutu o saito ua le lea. Elisi salamonga le fai e pe o aputu o saito ua le lea le matangi. E fa pe ngal ka ngaka pe afinga lo ile tu e fa mawolunga e fia failanga fia poko e kasiala feula le kua halwa kwa ya. Oe malam lama le malo si o le atua. Oe malam lama I le pa ia o le atua. I le o se atua e ulangia. He is not a God to be messed with. Le fa mea kala si osi le fa iso afia a e fia ka alo fa kausa o polo. Ke alo ka alo ai. E aua sa lavangi e ka alo I le atua. Ia e fai keke ia I say man. Mai loa le il fai upunga luas fulima luas fulona on sa ile la fa uma tato launga nei aso to whom ko fesili mai foi ole malia ia ai fai tau po atole e fa akolu lenga fesili I sai le fesili ale kas o ia ke fa ku sai nga ui ai ale ko fesili foi o ka ko mai ile foi ko fesili to whom will you compare me o ai e to te fa tusa ia to whom is my equal po ai foi e tusa ma wa o lo feta lai mai ai le tua. God is still asking you today, church. O te fiam na o lui foi o le fesili le. I ate oe lava ia. Oi le tua I ate oe. El kako fesili nga lenga kai el kako kanuanga ngi vaso ako lenga fesili ia Yesu yo na uso. O le ase talo tangata.
Po o ai le atali o tangata. O ai se talo tangata. Fa mai nisi o oil perfecta. O oil Jeremia. O oil Elia. Ai fesile ko Yesu ai auko. O ko ia o levanga loloku. O ko ia o levanga mulmuli mai ake au. Le ase ko kala. O ai au ia te oe. A lefa mai fo Isaia. O ai e te whaatu saia. Who do you compare God to? And I challenge you with this because again, who you compare God to will you determine how you respond to your problems. Because if you compare God to something small, then you're only going to get a small response to your problem. But if you understand by faith that you serve a great God, no problem is the problem to God. But it all comes down to this question. O ya oile kali. O ya ufo ile kali le fsili le. Leo lo ofisili mai Isaia ya te oema. O ia ke whaakusaya. Who do you compare me to? Ngai le ia isi leo saulo le tu whamai. Se e ke paifo ilea. Ile langi. Ngai le upunga se e ke paifo ile langi. O te panga le nga. O le kanga kalaya sawan vali punga u whapea. Nanga kele o kaimi. O pisi o kako e punga u whapea. Kele fo i kaimi. A o mai whaafi ka hauli ma whala blami. E punga u whapea. A le whamai le atua. Whae ea I lunga lou. Whamai kua, I kaimi o mai pua ngā, ke pai lunga. Lift up your head. When you have problems, a lot of times when you're busy and you have problems, our head is usually focused on what we're doing or our problems. But here, God says, lift up your head. Look to the what? To the skies. Because if you're looking to the skies, where's the skies? It's not down here. It's up there. So in a way, when he says look to the skies, he's telling you, lift up your head in the busyness of life, and when you're deep in your problems, when you're walking through the valley of the shadow of death, when you're in hardship and troubles, and you feel like everything is falling apart around you. This is what God says. I want to remind you: step out of your problems, step out of the box, and I want you to look up to the skies and what? And I want you to look at all of the stars in the sky. The Bible says that I am the one who lead them out at night and lead them back when the day comes. I know every single star. I name every single star, and not one of the stars goes missing. Have you tried counting stars? Good luck. E umai falo wala le umai fai ka wing of school. Ai le famai ke fa ilunga la. We ma bai fe kuma. A ulea o kia kai ka ia. Ha olo wa ngoko la. Ai ke vava ai lo fe ku mangkuala university o le kuale e kai ka ia fe ku le hala. A sul mai foi la o ia foi ia e koi kai kai foi malo. Famelo le famai e loi le tu ale fe ka we Mamea, e loe ia lea, le whainu mera. Mai o lato, umai o lato, e loa fo I lato, ua whaita wina, mai ua mala au fo I lato I lea. Ile, ua wha ngoe le, tua whetu uma. A whai ke le ofo le mea ngā ke ofo iawe. Ke le ofo le mea ngā, langa le ma whai. There is no, it doesn't matter, all these astronomers and the people who study stars, they're going to be counting stars for the rest of their lives. But yet here, the Bible says what? God knows every star. He leads them out by night. He names every one of them, and not one star goes missing. I don't know about you. I've tried it. You start halfway and then you're like, did I count that one? I don't know. Okay, start all over. That one looks the same as that. It's impossible. What is Isaiah saying? Only God can do the impossible. God can do the impossible. You can't count stars, God can do it. You can't name stars, God can do it. You might lose stars, but God will never lose one. Do you understand how great our God is? You know, and as we come to a close and we're looking at the incomparable Jesus, the incomparable God, I don't know about you, but just looking at the different aspects of Jesus throughout this week, it has drawn me to a place where I feel like doing nothing else but just worshiping. Just nothing else but just giving him glory and honor. Because that's the point of this. The teaching of these names and natures of Jesus is not to make you head smart. It's not to make you somebody that can be like, oh, I know about Jesus now, let me tell you something. It's not about head knowledge. The teaching of this is so that as you understand who Jesus is, it should draw you to a place of worship. It should draw you to a place where you say, God, you
are awesome. God, you are so worthy of all praise. God, there is none like you. I don't know. You see a mewa to equip you. So when you praise, you can change a little bit. Instead of saying the same thing, you can start, Jesus, you are supreme. Jesus, you are beautiful. Jesus, you are preeminent. Yesu o oyo le ulu wa iyo mea uma, o le ulu matua, o le amatanga, male ngata anga, o le alefa male omeka, e a mata uma me ile atua, e fahi uma mea uma ile atua, e sili ese o ile atua. It should draw you to a place of worship. E tauna tai o ile tatou whaongo longo I kele o suafa. Kele o nā tua ese o Yesu kele loa ke oi. Ai lau lava sa ai linga nei vai aso hatoa. Pau ala me wo o mai lau loto. O le fia vivi I atu I te ia. Langa o le mea ngai kaunga whai pia e malama. E mawhai longa e kali fe sili lefsi. O inga ki whaakusaya. E ke lei loa e ke mawhai longa e kali I lau malama. Ma lau sa e linga wa. O kalanga ka vika lang whai mai a. Lang whai mai salamo ngai lua sumula. Whai mai. O le tasi le mea ea. O te ole atua I le atua. Ina ia o nofo I le fale o Iova. Ma o sawe vava aia ke unga iska ngaka. O sawe vava ai pe ma ngai al ti. Pe ma ngai whai fiao le. Te ke sau ke mata I le mata ngō fia o le atua. Le ngata I lea. O te sawe sa ili le atua. I le anganga me le wha maoni. O te wha ma losi a te oele kalesia. So se kaime ke sawe le fale o Iova. Ke le sawe kilo. Po ai e vivi. Po ai o I. O ai le o I. Ai ke sawe ke avaku I le kua le whanene tanga, e ke sawe ke wawa ai, e ke makamaka, e ke sa ili, I le matautia, ma le matango fio le tua. Ia langa ele I Pesha worship team, ma wo levang e saungi. Ele I whaiaku se pese ai ongo lou mafutanga whapitoa ma Yesu. Wo levang e saungi ave le tua le vinga. Ma ole neila aso te wala watu team, mo le bata wala watu tato tula. That's how I want us to end this morning. Let's end in worship of how great our God is. Famela tusina Roma sulmatasi fa umaltato launga. Roma sulmatasi fa upetolu sulmatolu seol tolu sulmaleono. Famela Paulo, awe. Kusol awe ola ofo, awe. Awe le afame, awe le loloto, o le tamau a inga, o le poto a toa, ma le sila fanga o le atua. We whalongo iai. Awe le loloto, le tamau a inga, le matautia o le atua, le ete au auna iai. Famela ia, e le masu esu e ina ana fam sinonga. Fame e le mawhai foi ona I loa ona ala. Feme awa o ai se ua I loa le fina ngalo le alii. Feme foi po ai foi se ua pulenga whakatasi maia. Po ai se na mua ia matua ni mea ia te ia. Ai taui mai ia te ia. Feme awa ua fua mai ia te ia. Ma ua whaia e ia. E I ua tu fo ia te ia mea uma. Ia te ia le vi ina le whawabau lava. Amen. Church, I pray and I want to encourage you. Don't just stand around and listen to the song. In fact, don't wait for the song. If you're ready to give Him glory, why don't you lift up your hands? Afakele mai le tua ni aso. Si ai o lima. Na ele o si o lima se tamata mai si le tua si. Afaye ke lole matautia, male ke leo le tua. Si ai o lima. Lama ile tua, ili atu ile tua, awaita tau ya te ia levi inga. Let's worship God in this place. Let's honor the great and mighty God. Who can compare? Who can compare to God? No one compares to the great, awesome, almighty God. That's just how we are being ile tua. Hallelujah. Ili atu ile tua, ke aso.
matou whaalongo longo ai lau upu le nei aso le atua. Le sili sili ese. Ma le matau tia, ma le ofo mio o e le atua. O le alawa le tele o whaapita auli. Tele o whaalawe lawe. E le sumi ai lo mamalu le sumi ai oe o le atua e whai nema whai. E le ai se mea whai ngatai lo o fio tamau. Ne aso tama wa mato vivi atu ya te oe. Wa mato fa fo atu ya te oe le viima le tua. Awai le leila oe. E te le tu la fo ina I mato. Ia fa manu ina oe Yesu. Abea I le upu le ne aso le tua fa mano si ai le tua. Le mato o langa au auna ya te oe. Ia e foai mai le atua le angango le poto ma le whalinga. Ia e whapupula ina mato loto le atua. Ina ia mato I loa ai. O oe lava o le atua e pule au au. E sili sili I mea o ma lava le atua. Aftai le atua e lo fatasi mai. Aftai lo anganga pa ia. Aftai mea sili sili mea le lei uma le atua o e paia moi mato. Tu mawatu ya te oe, lau lava viinga, nei maso uma e o le whawau lava, I le swafo Yesu Keriso. And everybody say, Maista mga pati mo le tula nei tai au, hallelujah. Thank you, you may be seated in the presence of God. God is good, church. All the time. So, uno fantastic way of their man on the tour. Try for the tour of the whole day of Yaki, for your today, now they have long by your tour. Famano Sia Oema, the day for Mayasu tour. Yapiata to Baba I to toy is what for Yesu. Tato toy Matuava, I yatu ile manusi, ile mana, ile pule, or lo le swafo Yesu Keriso. Say amen. You know, as this week comes to an end, don't let it stop here. Auye ka fielo sa ilima. Au nei vai aso uma ya matato le sona fu o yaso taitasi. Avele masemea e launch ai lavalo oiska ki le tua. Launch ai lavalo oia o ina il tuspaia I swafa ese peltam fa yato ele lavas vai aso etas. Ele pau io swafa o Yesu. Ole kele ia mal makau kia. O winga manatura o le sili eso Yesu Keriso. Ma o le talo le atua ia anga le atua ia fa malam lama atili atu say amen. Ma il talo Paulo ia fa pulaina mata o tato loto. Ia foa I mai le atua le anganga o le poto ma le faalinga. Ina ia tato I loa atili ai le atua malona fina ngalo. Say amen. And so God bless you as we come to the close of this first week. Ele umai tato fono talo. Le wo umal vaso mua ko luanga vai aso say amen. Il tato ana pongi foi mal tato talo nei foi tolu vai aso ya. Fa malosi o lo fatasi mai le atua mai tato. Fa malosi foi e sili ese le atua le tato te au na ya say amen. Thank you for being here this morning. Fa tayatu. Itato uso asiasi for Neitai au midway la mele tu fataseo au. Tai lava. So se tasi o mafaina hafel malu for Neitai au. Ya itele lava ya isi falsa mafaina e alu yai. Ai faftai Neitai au wa faavano ina to taimi ya mafaina tato mafuta ne ya so ya talo le tua ya famanui atu le tua ya te oe. Ya ngā foi upo le tua so soania tua ya te oe. Au tato amataina foi nei savalinga nei tau sanga fou ia fai maoso mo tato ia wa foi le fai ngamalanga nei tau sanga. Thank you to all of our friends that are online. Faftayatu ia lato umalom faina tune in mai tato live stream. Tato felua I foi na nail afo lima ia pe tato talu wel pulelo fo le tua. But until then, thank you for tuning in. We pray that God's word and our worship service this morning is a blessing to you. God bless you. Thanks for tuning in. We'll see you later on in the name of Jesus. Amen and amen. It is you that holds us.
I will trust in you, your thoughts and plans of me, they are good, and I will wait on you. I know that you will see me through, and even in the darkness, you will be my light, and even when I'm hopeless, you will be my guide. So I will